jotonw nalam sugo friends ongni roni bagai tini update to bai paijak daily ni update on government job roni bo update to bai paijak hingke nirok channel of video no paithak jora nailedi te nirok ni gothok jangmani tongkeba nirok samungo khlai mane private job ni bo te government job ni bo sapai mani no jeng nailini hingke te nirok ni friends ono share khlaidi bro bo saimaya khongoi tongmaga daily ni update of video go hingke daily ni je government job ni phanangtang scholarship ni phanangtang school college ni joto update sapai mani no amhai apply khaijanai o website o hagai khlaijanai bo haironi bagai o tabok short notification ke nugui manai ingete full notification hingke alada ke nugui manai je government job roni hingke ta daily ni update oke om haikene nugui manai website o hagai full notification naigani bagai information manai ingete fungai ke search kaine di channel Tripura job se hike daily ni om haike notification rok ni rok nugui manai haike ba whatsapp group o join kaine di haike ba fungai ke search kai di channel Tripura job sen daily ni om haike ni rok nang update doi tongo te ni rok ni samung rok nai to gumai om hai interview rok phone rojana ing tong hang ke ni rok koroya na teike nok daily ni om haike update tonglai di te om haike ne log roi tonglai inge pari tin update non hai nelai sinai Tripura Public Service Commission Agartala nge je TPSC ni bukhak te ke sopai mane online application khaijanai nge je post ni bumung ke assistant professor group a gazetted officer ke najangnai ke je college ni te bukhak te tabo sopai mane o post ni go tabo hai ke ba o college ni go najangnai ni posting je apply khaigani mani omo hai posting rok ke o jaga go soginai je selection mai pe mani pore Regional College of Physical Education Panisagar North Tripura under education o jaga go soginai department ingeni rok full details no naigani thang hangke bro ni website o hagai be ni rok apply khlai manai te notification rok bo TPSC ni website o hagai naigi apply rok bo khlai manai full notification naigi bro ni apply khaigani ingeni rok sakang puila go registration khlaijak hingke te registration khaige nai nangya haike direct ne login khaige apply khlai manai je sakango khlaijak rok to sinai hingke bro ni website o hagai naigani hingke www.tpsc.gov.tripura.gov.in o hagai rok nagi manai hingke te nalinai next notification for scholarship merit award oni bagai amake notification je scholarship roni bagai post matric scholarship roni bagai ni rok apply khaine hiwa sogoi tonai rongke ST roni bagai bo apply khaimala ha 25 October ni simi tabo je chengai tongjakla ha haike ba tabo je bms.tripura.gov.in bo apply khlai manai je merit award roni bagai scholarship ni te to chengai ni tong already inge je tabo Dr. B.R. Ambedkar merit award nagani hingnai rokke SC student roni bagai bms.tripura.gov.in hagai apply khlai manai 25 October ni siming ta admission tabo submission khlai manai resubmission ngate verification ngai 30 October ro verification te my state nodal officer rok khainai 8 November ro ngate next nalinai notification online application is hereby invited from filling up the post of dental technician and dental hygienist under health and family welfare department government of Tripura o bukhak te ke kaisa sokai mane post ni bang dental technician rokte ma hai ni rok apply khaine hingke 25 September 2024 ni sming start khaige 6 October 2024 jora moni last date of tongnai bro ni website of visit khai ni rok apply khlai di online apply ma khlai nai health.tripura.gov.in hagai ni rok apply khlai manai je om hai dental technician rogo je post chakri khaine hiwa sugoi tone rok government job ni apply khaine hiwa sugoi tone rongke o jaga go apply khlai manai je amoke government job ngete nailene next লোক চাই NGO তে কাজের জন্য থেকে না থেকে উভয় ধরনের কর্মী চাই যোগ্যতা প্রয়োজন নেই NGO ko samung khaigani bagai tabuni oni qualification rok mungsana nangya khanai bro bai contact khaike ni rok direct na join rok khai mana interview ro hi rogani nangya ange je bro ni mobile number call khaige ni rok details kisiban bagai ke call khaige ne khalaidi haike te join rok khlai di
broni mobile number ke 8974301258 o contact laidi hai ke ba 9774199853 o contact hai nai ngati next কর্মখালী একটি প্রতিষ্ঠিত রেস্টুরেন্টের জন্য ওয়েটার ছেলে বা মেয়ে ও ডিশ ওয়াশার এর প্রয়োজন থাকা খাওয়া ব্যবস্থা আছে বেতন আলোচনার মাধ্যমে দেওয়া হবে রেস্টুরেন্ট ও সামুং খাইগাनि बागै सालाबो नाजानाय बुरैबो नाजानाय ओ जागाखौ खालाय मानाय वेटार रनि बागै सामुं खुसो इंगे ते वासार रनि बागैबो खालाय मानाय इंगे nirok tongui jaga nirokni बागै broni oro tongui jagi tongmanai beton rong ke probai salai ingai इंगे broni mobile number contact laidi je daiti dai call khaimanai brone o samgo mang ani bagai je nirok nugla hangke daiti ne call khaini try khalidi eke nirok samgo magai manai इंगे broni mobile number contact laidi 9863111410 contact laidi te number sapigo 9863111410 contact laidi इंगे next naline driver চাই আগরতলা শহরের মধ্যে টাটা এইচ গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার চাই মালিকের খরচে থাকা খাওয়া ব্যবস্থা আছে বেতন আলোচনা ক্রমের মাধ্যমে इंगे আগরতলা শহর টাটা এইচ গাড়ি ন চালকানি বাকি ড্রাইভার প্রক্সা রাজানাই মালিকনি খরচ রক থুং যতনে ব্রগনি রনাই tongui sai tongani rok bagai इंगे ते ब्रगवाय salary rok salai mani bising tingnai इंगे जेमा interest tonai rok ke prono contact khalai di 9366287800 contact khalai manai इंगे next naline কর্মখালী সেফসিওর এ লোক নিয়োগ করা হবে শিক্ষাগত যোগ্যতা ক্লাস 10 to 12 মেল ক্যান্ডিডেট অনলি এনকে তাবক যেমন হয় সেফসিওর ও সামং খাইগানি বাগে শিক্ষাগত তাবকনি রনি কোয়ালিফিকেশন ক্লাস 10 ইসিমিং 12 জরা হংকে সামং লাগি মানে ও জায়গাও চালা হংকে ন খাই মানে আমাকে চালা রনি বাগে যে যে পুরনো মোবাইল নাম্বার কন্টাক্ট লাইদি পুরনো মোবাইল নাম্বার 7005429469 ও কন্টাক্ট লাইদি হাই কবা 9366653207 o contact lai manai next nali nai ke tinin update asang nai ke daily update mai tongani bagai channel wise foran karang ngai tonai te tinor friends sama share khaliti omai kene brogu samnai to tongke samung khlagani bagai daily ne nirok daily update video no ta korolai ti nirok ni important nangmani rogu tongui maga daily update ongke interview ni sofai mani rogu nirok nugui manai hani bagai nirok sakiri rok government job roni sakiri roni apply rok klaisa hangke daily update video gone nirok nugui manai admit card nongkhor mani rok information rok jotonw nugui manai je masak nirok video ni share khaliti ake te nirok friends sonabu support khaliti amai kene brogbo amai sakiri rok private job rok nai tugui khlai mani bagai ke asang sinai jotonw na hambai